turahabazire baryaroha yahaye amabafu amajerikani umwonyo na sabuni mu bantu bishaka Nyakabirizi hamwe na Central Divisions mu Bushenyi obwagenderire kuyamba habazira bariyo nibagarura abana babo amashomero kandi no kushaba abantu kuba ku mu biyonjo mu makagabo hamwe no kureberera ibihingwa byabo. So mwene mashakire ubuntu obubu cyo kubaza ebesini jerikani ndamuka sabuni ari muno moyo abwenshi ndesire abana bari bakumuruka so nyenda itakaza kutegana utandikira mu kindi tandukwiye ecyakabiri nyendo wanyu akume hariki yahaye mwe mwanyu mwa sanitizing hands abaki abataka basima baryaroha abwo kubijuka akabaha ubuyambi ekitari kukorwa buyomwe na mnonga abako basinjirwa akaruru. Nisima iba bintu byampereza niza kukosa je mbo muyonjo mukayanje entunguke yongere kandi hona abantu entenda karungi barebekaho kutabangura ibyahebwayo na mnonga umubagurusi n'abakikuru ecyaretera binji bagarukayo bekorire mikono aha mutwe. konjire toko mwako go kwe 2023 antandike mbabanjire pora ubone ntare MP kamukanguma mutima kwe nari atkangumenye mbabanjira ikinkubasa toza kwikomisho Bushenyi ife nane tagata Hago niko twatwinire omucyeka cyitu ecyakabiri omugenshonga ntuje kuhumuraho kace